imizwilili amaphimba abantu abaculayo nihlabelela kamnandi sengathi aninasica ngibona inkinga kunini. Lobhlungu okuthiwa impilo bongishaya mina abantu bebhekile. Ngoba ngizwa amazi abantu abayoloku bekhuluma ekhanda lami, omunye umele ingxenye yokulunga. Kanti omunye uphikisana nami uthi angiphambane nakho ukulunga. Lolu size engilithwele lagcina selungiphoqa ukuthi ngize ngithwale ngezinto ebengafanele ngithwale ngazo. Sengifana nombulalo bezama ukuzidakula kule nkinga bekuyona. Lapho wangibulalela khona inhlupheko sekusela amaconsi egazi wona azoshiya ufakazi bokuthi ngike ngaphila kamhlaba ngakhokha ngomphefumulo wami nangizithukuthuku zami nje ngiphila kamhlaba. Sengikhathele ukukulinda isitimela esingabuyi kuloku kuthiwa indoda ayikhala indoda ifela ngaphakathi. Ungami nesandla sendoda empilweni yami kwangenza ngaphutha ezinye zezifundiso zempilo kuloku kuthiwa indoda ayikhala indoda ifela ngaphakathi. Sengize ngaphelela nawo umoya ngilokhu ngicwila kulezi inyembezi ekuthiwa ngifele ngaphakathi ngazo ngicwila ngazo ngigwiliza. Mhlawumbe isisombululo sokuthulisa lo muntu okhuluma ngaphakathi kumina intambo. Nomfo kashayo uPatrick wazikhunga ngentambo emveni kokubathulisa amanye amadoda ebefa ngaphakathi. Baqinisile abadala mabethi indle egagi yanetha ngoba bengathi ungathula ngempela moya wami. Uyekela ukutshela abantu ukuthi uyaphila ube uzazi kahle ukuthi uyafa ngaphakathi. Ngiyazi usuyanqena nokuthandaza. Wenqena ukuthi mhlawumbe uyokhuluma nomuntu okuzwayo kodwa engakuphenduli ngoba nokuthi uyaphila sekuyinto elulo ongayisho nanoma kubani ngoba uzama ukufihla usizi lwakho ngoba umubikela abantu. Indaba yakho bayithamunda ngawe ezitimeleni emateksini ngisho nakhona emabandleni. We baba kanti wafelani wena? Kanti ubungafelanga izono zethu esizenza kamhlaba kanti ubungathanga uzosiphatha kahle njengosana. Ngiyinkonkoni nje ngasho ubaba njengoba ngisele nomama ngisibona isidingo sokuba indoda ngoba kuzothiwa ngifele ngaphakathi ngingakhali. Emadoda khulumani ngoba ukuhlula amadoda kebiko. Kwathula du. Kwakhala isiginci emsakazweni. Kanti umsindo wamabutho ehostel ebekade eqhoshelana ngengezo badleni ekhaya. Lutho. Ngilento enginganayo. Okwami nje ukufana nenje lokikhonkothe emaweni lapho khona kungezwa umuntu. Ngihamba ngilokhu ngiyikhuthaza ngamanga ngitshena ukuthi kuzolunga kusasa. Isisombululo sokuqeda impilo yami intambo. uRick umuzwe endlovu waqoqa ukotini kanti akaboni ngisho sefaka intambo mhlawumbe ubetshena ukuthi uthayi ethulungiselela ukuyofeza impumelelo yakhe. Waqoqa ukufa kwamfanele. Sengibone ngathi impumelelo ukufa ngoba iningi lontanga wethu ababephumelele basanda kugqitshwa isemanzi inhlabathi emathuneni. Baqinisile abadala amagugu aleliza yokusala emathuneni. Sekuyihora lezinkanyezi nokuyilapha izinkanyezi zikhazimula khona. Uzwide sonkondlo omankondlo nkondlo izinkondlo mase zibhala zona zenkondloza.